Kynjoh terik benai jemang ke Paris maulai ke laraki burom ya ke jingdap sanpau Snem ufada jos Varikasseril ke Jinglong Lyngdoh ke jeng'u ba menta utrai ke asisten Paris pri jang ke maulai Paris. Ke mas bekoi ya ke por step ke belak pulang aplau jang ke Paris lawan bandan bentalang de ke bayi part ke Lyngdoh ke reuniam ke kena puli u MLE barim ba proses ti sakmi u MDC ba ti bolang patau u MLE ba menta ke maulai ba Varikasseril marbanyang kipai dunget jang ke balang ke belawan lang na ki weipat ki parish ban pau ya ke jingit ke jongki yo ni Lyngdoh seblei ubla trei menta san pho Snem ha ke bris awan jong trai ha padeng ke mas bukhoi ke ba itanat kalong ba ufada divorcia ha padeng ke jingkren ke jengu la khot ki knaret ki ba kwa banlong Lyngdoh ba reuniam ban wan hakmat keduan ban yo ke jingker khu ufada jos bat bon ki barit ki lawan skmat klem jingleran ban pediang ya ke jingker khu mau kita nanya balik mengamar itu ya mau yang sore jam kita tambah debat batai ke jenis sisa terus karena kita ke jenis sisa ini kan yang kita pada turun abah ni mau katanya mau apa hamne boleh hero ini kalau kau sah bau boleh lah but mata kesin ni kum ke Paris ni lumlah hanya countries ni ulah tereh ni apa yang kita mau pergi baru pilih itu jauh but kejing tereh jauh nang kali we kong nang kerana kumna syuting kalau jos ani kalau jos syuting kenuk saja mungkin juga abang adun kami iru udan pe to nama lajuna kena yang pastoral availability tengah syuting no yo port bantu karena teligi court ki article nampak maka apakah souvenir walaupun kred kinsayo serai hadiah mo baru kinsayo mo utakumne kibakwa banlong ki berdal Lyngdoh selisin pilaban phone lane kam SMS baru ay mobile number nasa ay mobile number banyo pisa kibakwa banyo yang orang berkepisa ay mobile number mau pan ay number pan tementa ngakau banong dada don kina connection rang kibakwa banong father wan sene sakman wan hanya halal dua father an sakar kuya timita kikni kikpa kibadon an nepal kisah ki wat wan kang kikun dada don any boys girls that can say you're going to go. Pretam unta tangi sinra. Tadadon. Any of the boys, those who want to become priests or brothers, and listen, come here. Unta. Father will say, "Perku if you are going to go on, you will have a shondur." But we can tell you, "Can ma what was she? Chitti she yeki, you know, yeki doa na benda yeki." Tapi insya Lyngdoh. Tadadon one sen. Now, what do you think? Well, alright. Kalau nak kisah tentang orang jing saya berpelat, but try ki, betul? Menang malai itu sahaja sangat, try ki kelaman senang terasa. Kita sendiri berpelat, lalu orang mana senang? Jing saya jing terku, samaru. I buy jing si berwan no, berlang Lyngdoh, boleh. Lalu orang mana senang? Aku kalau bisa terku jing terasa. Kitieng rukun dia terai. Lawan sana yo jingkar ku dalam mula te kitieng. Oh no problem. Inshallah. Wan sana inshallah. Utai nanti wan. Oi. Baik. Kalau kita ikat kali kita ada pai di sana. Kena. Ini wan terai. Ti. Oh. Tapi dan kerja mana lain, wan sini, saya juga tukar pahala, santai sini, Jinglong, renyam. One more is coming.
lagi kita urut kita mat. Kalau kamu kerja, tidak belum ada mudah dengar. She wants a blessing. Kenapa? Mana kerja ke sini? Ibu kan ni, kenapa nak pergi kantam nama lagi longkmi, longkpa, kantam longkmi bukan namanya. Timotheus, Paulus orang ni. Ngaya perkat ia berjingit jumpi kabasnor mesin, berjingit kabala syam tentrai, hai merah jumpi. Iyo Lois, wali me jumpi Yunis. Ba't ka ba doon? What feel? Upawat para tengah permiasan, tamang lili. Pitip apa baru doon kiri jaga mo ito si pangupa. Tapi tayo sini si pangi. Ime ba di mera? Kini lang kami, lang kamtam lang kami. Ba't lang paru? Ba't imera doon lang doon kita sinabi ng alala. Kekertan jom fiye kade bandung ha kitab jom boleh. Ikai ki konya kasih jom boleh. Dominic, wali हमने ulang request nak daw yang ini pa jengu ba udang bosko bola hikayo kinami kai bas ngam dia wali kai ki ko jom fi hibawan sha school jom fi tang pare bat jinken bat social hikai kiru ban long request pada sini kira ke Paris de itu Prince Jinglong kami ke Paris Father Di Fiori Di Benedetto lastangnya kami ke Paris usaha yang mau terai baik mentah kebangga tip kita artosan hajar mat kirimnya kami ke Paris kalau kamu hebat di diocese dan di diocese kita kamu duna bani gini saya meleleh dalam Paris Prince lagi undang Tokyo besok rupiah ini nama Memang kesini tantai itu. Mau nama kene Paris kah? Nama Paris desa kalau yang pulen nama dah jumpi, bangin puasa ujudlerian jadi kene. Te Jeremiah, Arfokundai, dekat besan tertek. So te kayin, betul syam lagi, tertung kikper, betul bam nabi jingni jungki. To ya syangka bato yokun yokti to punya tengah nama dah kursi ranjung ki bato punya koi kai di kun kente jumpi ba kin duk yo kun yokti bato nang roy nang parhang tu bat wat penduna brew to tei ke ye Mentah ni kejung alai bul kita yang mampu balik, ngan batai balik. Makan maaf bangi lekor kuyen, malah lekor kukawe kiyen. Armur kikun khadar teli ki kamera. Armur R plus R saumur kamera khadar. Khadar kilang kendai mat separa. Tang armur kikun tema. Ini cuma orang anak kuti, kendai pun yang senang kereta. Bul mangi ngilong konset mau download kami ke. Wei para jangan rupi yang ni pada sakri. Don hangnya. Pada sakri upoi hangnya naga dawa yang ni human. Nakaliau siapa mana benda kemas balik. Nak bilang pada ruang tu human juga. Uang rakor sepandung ni, ukran berbos sepandung ni, tengah buat. Sisian, bangga wan Paris mulai ban Singapura, kalau keliau ikna, wan ban pelan, kalau ada pelan keliau, mereka belum ayu, kumpul jus. Nga kemen bat bisnis rukin dia. Nomor ada benda umdan bo, mana benar bo, kau belum kum. Tu, tambah di bisnis dah kendia, ni sebut.
said, "Take this, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you." When supper was ended, he took the cup. Again he gave you thanks and praise, gave the chalice to his disciples and said, "Take this, all of you, and drink from it. This is the chalice of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Do this in memory of me." Cup. We thank you for counting us worthy to stand in your presence and serve you. May all of us who share in the body and blood of Christ be brought together in unity by the Holy Spirit. Lord, remember your church throughout the world. Make us grow in love together with Francis, our Pope, Victor, our Archbishop, and all the clergy. Have mercy on us all. Make us worthy to share eternal life. Remember our brothers and sisters who have gone to their rest in the hope of rising again. Bring them and all the departed into the light of your presence. Have mercy on us all. Make us worthy to share eternal life with Mary, the Virgin Mother of God, with Saint Dominic Saviour, with the apostles, and with all the saints who have pleased you throughout the ages. May we praise you in union with them and give you glory through your Son, Jesus Christ. O Lord Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Ukur na mroju modlej wabitna gibocze na partajsu tytuł jaki wala kosza kanegi jinglong yung ukur lang mrot. May the Lord bless all of you, and in a very special way my word of appreciation to all the government authorities here, MLAs, MDC, former MLA, present MLA, and all the Namkirtan Generation and also the Union of the European Government and National National, but if you follow,
invite Umesh, choir, Dr. Parish Council Kunda Kartar, Baglawi Bhagat Teras, Sadaka Team Kajugu. Na Nuko Shisha Boroti, Bakilale, Kiwi Paki Children, Shibit Atapor, Pajera Puji, in your life, Bankren. And in that Karawai, Munia Prano. Oh, whoever they are, catching your wife, I didn't attend Munia Prano. Please, your wife and your some love.